Asinivusele Maswati kithi sinivusele lapha ka Visionary Perspectives eSwatini. Lo nivuselako njengenhlala yenhla namhla njengenhlala yenta namhla kusihlwa Maswati kithi nguvelaphi wakamamba Sibonge, the Black Mamba, the one and only Black Mamba in the entire continent and the world. Sesihlangene ke Maswati lamahle la ka Visionary Perspectives eSwatini, sethembe ukuthi niphilile Maswati kithi. Siyawukhumbula ukuthi nibe ne weekend ingathi ke ne long weekend kuleli viki noma ke lempela sonto lesikuyo. Sethemba ukuthi kuto tonke nikalo telive noma ungekhathe eSwatini noma ungaphandle ko onke emagumbi emhlaba niphilile Maswati. Kuyinfokoto yethu lapha ehlelweni uma ngabe nonke niphilile ngeluthi lwenu, ngoba kuphila kwenu kuphila kwaso sive nencubekela phambili yalo live la leMaswati. Ngicela ke ukuthi kulesithuba samanje sale ubatshela lapha seceleni kwakho, ushayele bogogo nabomkhulu emakhaya, sale ubakhumbuta kuthi nalo uhlelo lwabo lolihamba embili. Seyikhona iBlack Mamba. Ubatshele kuthi namhla sitawube sikhulumisa tindzaba letilukhuni. Cela kusho Maswati kithi ukuthi singena nje namhla tinhlitiyo tethu futhi ibheke phasi. Umuntu angasho nje athi singena lapha ehlelweni sijabhile sibili emva kwekubona ukuthi tindzaba letiphumile kuleli viki emthonjeni yetindzaba emhlabeni nakuleli vekati leAfrika likhomba nasithi siyacilonga kahle la ehlelweni, likhomba ukuthi eMaswati kube ayati ngabe ayakhala ngabe ayalila. Kodwa ngetulu kwaloko ngabe ayasukuma eMaswati afune live lawo sale libuya kuwo, njengoba sihlale sisho lapha ehlelweni. Nide live Maswati lamahle, live la kaNgwane lithengisiwe, libolile, liphelile nya, liphethwe tigebengu nebantu bekuhamba, njengoba nidawubona nasikhulumisana namhla la. Phela ke usangene ehlelweni njengenhlala yenta, ngiyabonga kuleli viki leliphelile ngibonile Maswati kithi nisherile kakhulu, ngabona lihamba lihlelo lihamba lithuthu luhamba tinkalo letinengi ngendzaba yako kusherisha. So ngicela ukuthi nichubeke nende njalo, uthi ungangena uthamele lihlelo bese uklikha i-share button lapha endasi, sitokwati ukuthi le nkulumo leti lesiba nato la wonke umuntu ative, ngoba sakha live nasakha live ke asinawukhuluma tintfo letifuna kuviwa ngilabaphethe live, kodwa siyawukhuluma tonke tindzaba letawenta ukuthi live liconze neMaswati acondzisise sikwendekani eveni lapho. Ngingivelaphi-ke ngwakamamba Sibonge, ngiyanemukela namhla la entsambama ehlelweni, ngethembe ukuthi nitawuhlalisana nami kulama-hour lamabili letako. Angisho ukuthi tingxoxo tethu tawuphose tibedinze, kodwa ngidawuzama ukuthi ngishwambakanye kunengi kakhulu Maswati kithi lokhu lekufanele sikukhulumise namuhla. Empeleni lihlelo lunye kubuka kona ngeke lwenele nangithi ngiyabuka kahle, kodwa-ke namhla ngidawushaya ihloko nje, ngishaya ihloko ngethembe ukuthi kuloko kushaya ihloko nani Maswati niyawube seniyacondzisisa kahle kokuthi le tinto lokukhulunywa ngato lamaphepheni kakhulu indzaba yeMaswazi secret leaks, yini import nema implications ayo, tisho kuthini empilweni teMaswati, emnothweni welive jikelele kanye nenhlala kahle yakho usekhaya. Sitawuphinde sikhulume eMaswati ngendzaba ye-Resolution 174 lesibonile naye iphuma kulo lona leli viki kulesithathu lesisuka kuyo. Siyabona ke lapha sekuyabhalwa ngayo la emaphepheni la ngona lesiwakhanza isikhathi lesiningi asekela uhulumende. Sitanichazela Maswati kithi ukuthi kuphuma kwa-Resolution 174 kusho kuthini mbambambamba nendzaba yenhlinywa kwelive, ngathi-ke kunhlinywa kwebantu labathi i-Durban, lokhu lokuthiwa ngema-targeted sanctions, vele kususiwe yini noma kukasuswa lapha kule ndzaba lephathelene naye Resolution 174. Siyawuphinde sigijime sibukete inkampani lenkulu lapha lekuthiwa inkulu, kodwa lesadiwe ukuthi ayisiyo inkulu, inkampani yabozilande ekuthiwa iSemlex. Lesibone inkosi Mswati iphakamisa lapha eNokwane la kune-special economic zone khona. Maswati kithi kuthiwa le nkampani le iyawuchasa live, isukumise umsebenzi longanga 810 million emalangeni, losho ukuthi imali engaphose ifike esigidzi-gidzini, losho ukuthi 1 billion.
nasithi siyayibuka sitawubuka ke lenkampani lena ukuthi ize itowutinta la even la kaNgwane iganekise khona ithi itowakhe ama-headquarters ayo la eSwatini ngabe vele kwende njani. Sitase-ke sigcina ngendzaba nayo lesethuthe kakhulu maswati akithi eSwatini Maritime Affairs, losho ukuthi tindzaba letiphatselene nekuhanjiswa kwetimpahla emhlabeni tihanjiswa ngalo lwandle. Kuvelile-ke kuleli viki ukuthi live la kaNgwane selicale kusebenzisa umjeka welive noma-ke iflag yelive emabhizinisini ekuhambisa timpahla thile la emhlabeni. Sitakubuka-ke lokho ukuthi kusho ukuthini njengoba live la kaNgwane siyati sonke ukuthi lide tikhumulo tayo imikhumbi lesingathi ngema-harbors ngesingisi, lide ama-ports, lide ne-access to the sea. Siyati-ke ukuthi ibhizinisi lena leba khona nakulamanye amave njengathi la landlocked, kodwa-ke sitayibuka leyo nasesifike kuyo. Angiphinde ngicele ukuthi niqhubeke nisherishe maswati akithi nisangena khona elihlelweni. Njengenhlala yenta-ke siyaye sicale sibe khona tintfo lesitikhulumisako, sibonile la kwekuthi njengoba bengisho bekuyi-long weekend yelive, sishite evikini leliphelile kwekuthi ngekubuka kwethu la elihlelweni kukumosha kwetimali tesive kuthi inkosi lekhona iyawubamba igubhe nesive lisuku lwayo lwekutalwa iminyaka nangeminyaka. Yintfo leyo lengayibuyiseli lutho, lengalibuyiseli lutho live, lethatha ema-resources elive lengabe asebenta kuthuthukisa live, liwabhekise eku-celebrate-eni kutalwa nje kwemuntu, lesingathi mbamba it's just a useless exercise. Sonke nje siba nawo ama-birthday, kodwa kude simo sekuthi bese kuspendwa timali telive kuthiwa ku-celebrate-wa abantu. So ngekubuka kwethu lento leyo ngabe yentiwa once every decade, once every 10 years. Nakhona yentiwe frugally, hhayi lokuganga lokwentiwako lapha kudlalwa ngemaswati, kudlalwa ngemali yelive. Ngifuna kusho-ke maswati lokuthi kube siseveni leliphilako, letindzaba lesitatikhulumisa namuhla la elihlelweni betitawenta kwekuthi kube nebantu abanengi labacoshwa-ke emsebentini kwalona lelive empeleni. Fanele ngabe nyalo selimile maswati ngabe asukumile aphuma ngebunengi bawo a-protesta lokwenteka-ke vele. Kodwa ngekuthi lelive leli libanjwe ngabhongwane maswati akavunyelwa kusakhuluma, angeke sikubone kwenteka lo. Lelive leli maswati libolile, liphelile, i-corruption lengetulu lengazange seyike ibone. Asesicale-ke sibuke ukuthi sitatibuka kanjani le ndzaba lesikhulumisana ngato namhla la ehlelweni i-Visionary Perspectives eSwatini. Indzaba yekucala ngiyo lena yaSwazi Secret Leaks. Lapha maswati akithi kune tinhlangano letikhona la emhlabeni lesetende nako lokuthiwa iSwazi Secret Leaks, losho ukuthi kunemadokede nemaphepha ahulumende lasafohlisiwe etiko letahulumende lelibukete tindzaba tekuhamba kwetimali even, lokuthiwa i-Eswatini Financial Intelligence Unit, EFIU. Lamadokede ke lawa nemaphepha ahulumende akhomba kusebenzisana kwahulumende njengoba kubonakala kwekuthi tintfo letibhalwa abantu ngema-emails, ngema-memo, ma-correspondence, ma-records, ngema-reports, ngema-documents ke lawa lamanengi latfolakele asahanjisiwe even bantfu labatsite. Abantu ke labangadiwa labahambise lamadokede lawa kuletinhlangano temhlaba letibuke kuganga emaveni. Kuthiwa bawahambise ngoba bese ba-frustrated noma-ke bese bakhathazeke kakhulu futhi bakwate kakhulu baganele nwabu ngendzaba yekuganga lokukhona eveni. Ngekwati-ke ukuthi tinkantolo telive netimiso telive tabo anti-corruption abasebenzi kahle, base bawathatha lawo madokede bawafohlisela kulaba bekunene. Nasifundza-ke khona etinkhundleni tetindzaba sikhandza kwekuthi lamadokede lekukhulunywa ngawo nemaphepha ahulumende alinganiselwa lapha ku-890,000, losho ukuthi tinkulungwane letingemashumi lasiphohlongo nemashumi layimfica
etinkulungwane lekukhanya kwekuthi ngemadokede lasahanjisiwe khona eveni. Kusetawuthatha isikhathi-ke maswati akithi kokuthi la madokede lawa acilongwe ngebunono bekade, kodwa lokwendekile kuleli viki ukuthi kuloko lese bacalile ukubuka kunetindzaba thile lishacisa ligogo lese letikhombisa inkohlakalo lenkulu eveni laKaNgwane. Inkohlakalo lephindze ikhanye seyithatela nabo makhelwane iyofika nakulamanye emave kulesifundza kati sase-Afrika. Kodwa la itinta khona maswati akisi kukhanya ukuthi itinte la eveni laKaNgwane. Lesifuna kukuphawula-ke ngilokho ukuthi kuwo konke lesitakubuka lesitakukhulumisa sikushwamba kanye lasi noma-ke sikusummarize, kuyakhanya lokho ukuthi yinye intfo lokubonakala ngazuthi ibangela ukuthi tenteke tonke letintfo letendekako. Sebabonile bozidlani bala emhlabeni ikakhulu bala e-Afrika kwekuthi lokuthi live laKaNgwane lingabi idemocracy liphatfwe inkosi lengaphikiswa lengabudwa imibuto kwenta tintfo tibahambele kahle ekugangeni lo bafuna kwenda la emhlabeni. Ngabe kushushumbiswa kwetidzakamiva, ngabe kushushumbiswa kwetimali, ngabe kushushumbiswa kwemicebo yaphasi. Kuleli viki leliphelile besikhuluma ngawo umcebo, kulamaviki laphelile besikhuluma ngayo tota emicebo yaphasi. Kuyavela-ke kulamadokede lawa kwekuthi live laKaNgwane ngathi selilive lokukhanya kwekuthi ngilapho vele khona tigebengu tihlangene khona. Kuyagangwa kulelive, kuhanjiswa emadayimane, kuhanjiswa ligolide, kuhanjiswa ama-minerals netigitsigitsi tetimali letingadiwa kwekuthi tibhekiswe kuphi futhi dabobani. Konke-ke lokhu kuphuma kuwo lamadokede lawa laphuma lapha eSwatini Financial Intelligence Unit. Lokhu ngiyona inhlangano lokukhanya kwekuthi ibuke eveni kwekuthi excuse me, timali tihamba kanjani kusuka ngaphandle kwelive nasetingekhathi kwelive tihamba kanjani, tichutshwa bobani, tibuyaphi futhi tihlobile yini leto timali. Lokho kuyasita ekuvikeleni ubuxhwanguxhwangu noma-ke ludlame eveni, lokhu lokuthiwa yi-terrorism. Kuphindze kusite kuvikela abantu labagangako labangabhadali umthelo eveni baphindze bahambise imali ngendlela lengafanele. Lesikubonako kula maswati akithi kuningi kakhulu ngeke sikhone ukucetha, kodwa nje sitawuthi caphu caphu lapha lesicabanga ukuthi kungakhona kuniketa sithombe emqondo. Kodwa nginganikhuthata nonke nilenikhona la ehlelweni ngokuthi nitinikete isikhathi. Africa Report ibhalile kakhulu na ungena nje lapha emakhasini ato tindzaba lapha kubo internet bese soya googlisha lapha uthi Swazi Secret Leaks, utawuthola onke lama series lasaphumile lakhulumisa letintfo letendekako kulelive letingasito letihle nani maswati akithi, letikhomba kwekuthi i-mass democratic movement fanele vele kusisale isukuma manje ilisebenta lelive ngendlela yokuthi libuye ebantwini, libuye futhi esimeni sakhe. Singakakwendi lokho maswati akithi kwalona lelive siyawuva singalenye ilanga lithengisiwe kulokhu lesikubona kwendeka eveni. Njengoba sengishito-ke maswati akithi lama-document lawa lasalikhiwe noma-ke lafohlisiwe atfolwe inhlangano lokuthiwa yi-Distributed Denial of Secrets. Lokuyinhlangano lengekho ngaphasi kwahulumende lesebenta ku-archive ema-leaks nekubona kokuthi tindzaba letifana naleti atilahleki kodwa tiyasetshenziswa kubamba labo labahola emave ukuthi babe accountable. Kwase-ke kubuya lubanjiswane lwetinhlangano letinengi lokufaka kakhulu ekhathi inhlangano ye-Open Secrets, inhlangano ye-International Consortium of Investigative Journalists, losho ukuthi babhali betindzaba labatimele kodwa labasebenta kusesha tindzaba ngebuciko lobusetulu. Kuthiwa-ke kunema-journalist noma-ke nitsatheli letingu-38 kungamashumi lamathathu nesiphohlongo letisebenta yona lendzaba letinte emaveni lalishumi nalinye, losho ukuthi 11 countries across the world. Ikanjalo-ke lendzaba lena maswati isetshentwa ngiletinhlangano leti lesengitibalile. 890,000 state documents. Sibonile-ke lokhulumela uhulumende angena lapha emsakatweni we-Newsroom Africa lapho khona afike azama kuyiphunga lendzaba ngoba imise kabi kakhulu uhulumende.
ngoba uhulumende nangabe asebenza ngalendlela lasebenza ngayo uhulumende wakangwane, uhulumende lo tawenta kwekuthi lelive li-blacklistwe, lingasakhoni kusebenza emhlabeni, lingasakhoni nekusebenzisana nalamanye amave emhlaba ekuhambiseni nasekuboneni nasekubhasobheni kuhamba kwetimali emhlabeni. Lo shothi ama-professional standards around the circulation of money in the international financial system are at risk ngale tinto lokukhanya ukuthi ti-expose-iwe ukuthi tiyendeka lapha eSwatini. Asesibuke-ke letinye taletindzaba letivelako la. Kunendzaba ye-Farmers Bank. Indzaba ye-Farmers Bank kakhulu lesikubonako kuyo kwekuthi kunebelungu lapha labefika eSwatini lekuthiwa batawuqala libhange lebalimi. Njengoba nibona nje lapha ngase ePick n Pay lengale nawubheka ngase Satellite Bus Rank niyawukhumbula lapha kule building le beyinabo Nedbank sekwaba ne-Farmers Bank lapho. Lelinye-ke ligatsha layo kuvakala kwekuthi liseMbabane lihovisi lakhona. Leli bhange leli-ke kuthiwa for the past couple of years besolo lizama kuthola ilayisensi ekusebenta eveni. Lisebenzisa bukhosi nebakangwane neligama lamswati kwekuthi livule indlela ekuzama kuthola ilayisensi. Lacale layithola-ke ilayisensi kulelive. Kodwa i-Central Bank yakangwane kwakhanya kwekuthi ayigculiseki nge-application yalo leli bhange. Nakuthi kuyalandzelwa indzaba yalabo labafuna kulisukumisa leli bhange kukhandzakala ukuthi bete le mali ekulisukumisa leli bhange kanti futhi bete ne-experience etindzabeni tekubhanga eveni. Umbuto-ke lomkhulu lobekhona kwekuthi pho bafuneleni ukuthi bayasukumise libhange kulelive. Kuthiwa-ke nabafika kulabaphethe tona tetimali eveni be-Central Bank noma kumtsholo welive, bafike bathi batawenta i-investment ya $2.5 billion kulelive. Lokho-ke kwavele kwathusa labanengi ngoba nanikhumbula kahle i-GDP yakangwane is around $3.4 billion njengoba sike sakhuluma before. So nakuthi umuntu athi utawuba ne-investment ya $2.5 billion, nifanele kwetfuka nisukume nimlalele. Kodwa lesikubonile-ke lapha kumasathi noma-ke lesekuvelile kulamaphepha ukuthi basalandzelwa labekunena kuthi abende i-application lephilako. Uvakele lokuthi tonke tinto lebazama kutiletsa lapha e-Central Bank of Eswatini tigcwele manga nekuganga netindzaba letingasiyo emaciniso. Lokwenta kwekuthi i-Central Bank igcine ikhansele le-license yabo laba be-Farmers Bank. Basakwenta-ke lokho kuthiwa bagijimile basebenzisana nebantwana benkosi, basebenzisa nalo ligama lenkosi. Kuyakhanya ukuthi nayo ngathi iyafakeka ekhathi ekuthenini kufakwe i-pressure e-Central Bank. Kuthiwa lo abengamele lona libhange lo bengibabe Majozi Sithole wathola i-Royal Command, losho ukuthi ligama lelibuye enkosini ukuthi akabe nemhlangano nabo laba bo Alexander na John magama abo Alexander na John Asfar. Lokungibona bathi batawusukumisa bafuna kusukumisa lona leli bhange eveni. Siyabona ke lapha ukuthi lokusukumisa kwaleli bhange kuphindze kufake ekhathi long minister wetimali eveni Neil Richtenberg. Lokukhanya kwekuthi uyaphatheka kakhulu nakukhulunywa ngato letindzaba taleli bhange lapha eBulembu la kukhanya khona kwekuthi kunelidolobha lesekukhanya ukuthi lakhe Neil netinhlangano letingaphasakhe. Kuthiwa-ke inzima la idlalile ekufuceni kwekuthi leli bhange ligcine lisebentile. Iyathusa nasibili ngoba phela uphindze abe indvuna yetemafa, abe indvuna yembuso eveni. Kube-ke sikulelinye live abantu abanjengabo Neil njengoba besengishito lo ngikhuluma nyalo ngabe sewuresignile. Kodwa-ke ngoba siphase tinkundla solutawuchubeka Neil abe nguminister. Kuyakhanya-ke lokho ukuthi kunengi iganga lokukhona lapha around leli bhange. Lokukhanya kwekuthi tinsolo tithi lilona libhange lefanele lisentshetiswe kushushumbisa timali la eveni lakangwane tiye emhlabeni wonke. Asati-ke ukuthi iyawuphetha idale enkomoni ngalendzaba lena ye-Farmers Bank.
kodwa lo sekuvelile nyalo kwekuthi akusilo nani ilibhange linetinhloso letinhle tekusita lona live. Lokunye-ke lesifuna ukukubuka sesiyishiya indzaba yalolu bhange, ngoba ngishito ukuthi ngidawushwambakanya Maswati, kuningi kakhulu letinto nani ngidatifundzela, kodwa ngidawushwambakanya la elihleleni ngendlela ukuthi ndewubona lokuthi live lemuka lishona ngakuphi. Indzaba lenkulu-ke lenye letsinziwe la, indzaba ye-Inyathi Construction, nenzima ledlalwa nguMichelo Shakhantu kulo mnotfo welivela kangwane. Kunenge la siubona khona Tibiyo ne-Inyathi Group la seyicale khona kuthatha emabhizinisi eMaswatini, njengoba sike sakukhulumisa lokho futhi ke kwavela nakuwo emakhasi etindzaba ukhulunyiswa baka-Facebook. Siyabona ukuthi Inyathi Group ikhona lapha eMaloma la kugujwa khona lilahle, ikhona kuma-clinic groups etibhedlela letingekho ngaphasi kahulumeni, ikhona kuma-textiles, ikhona lapha eMbiveni la kuthengiswa khona inyama. Lonke lelive nyalo kuvulwa titolo tasembiveni lokukhanya ukuthi takanyathi. Ngiyethemba ukuthi nike nayibona nje ijoke la kuthiwa khona wo la kangwane kodwa ikhona inkampani la ugcoka khona i-uniform yakanyathi, uphinde ugcoka i-uniform yaka-clinic group, uphinde ugcoka i-uniform yasembiveni, uphinde ugcoka i-uniform yaseMaloma, kube solokhu kuvumela kuto tonke leto tindzawo. NeyakaSwazi Mobile, tonke leto kukhanya ukuthi tinkampani letilanga phasi kwale nkampani lena ye-Inyathi. Indzaba-ke lesifuna kuyibuka levediwe la kakhulu ngilenzima ye-Nyathi, la kulendzaba kulendzaba ye-construction, la sibona khona onke emathenda elive, ikakhulu ekwakhiweni kwemigwaqo, ahamba lawo mathenda aya kaNyathi, aniketwa Nyathi. Sifuna kubekisa-ke Maswati akithi kuthi lokhu ganga lokhu ku-deep kanganani, and lento leyo nasiyikhulumisa Maswati nibe nake etingcondvweni tenu ukhumbula letinye tintfo letakhiwe kulelive. Nikhumbule kwakhiwa kwe-airport leyathi nayicala kwathiwa itawubita bo 300 million, yagcina ibite bo 3 billion. Nikhumbule kwakhiwa kwanalo hotela lelingumgodzi longagcwali lelichubekako, nalo lokwathiwa nalicalwa kwathiwa litawuba nje bo 400 million, yalo seliyogijima kubo 8 billion emalangeni. Ngifuna-ke ukuthi ni-understande le conversation le in that context, kwekuthi akusiko nje kuphela la kule ndzaba yemigwaqo wasenhlangano kuya esicunusa, lekuthiwa ngilomnyo wemigwaqo Mswati la uthulile namuhla, ngathi-ke ngelesihlanu nakugujwa lisuku lwekutalwa kakho. Nakawuthula lo mgwaqo akasho lokuthi lembobo le uvulile lo mgwaqo lo inganani kulelive, nebuganga nekunuka lokube khona around kwakhiwa kwalo mgwaqo ube nganani. Lesifuna kusho-ke la ngilokuthi kuyawufuneka mhlawumbe live naselitholakele ukuthi vele kube nema-inquiries lamakhulu latawuhlala buke letintfo letivetwa ngilama Swazi Leaks documents, kwekuthi ende kanjani, entiwa bobani leni, bahlose ini futhi. Nasibuka-ke le nkampani yakanyathi sikhanza ukuthi isebenta emaveni lang-7 manje. Elinye lalawo mave live laseZambia. Kuyavela-ke lapha njengoba sitawuchaza kwekuthi kukhona kuphatheka kwawo lebangengumholi wayo iZambia former president Edgar Lungu, lo bangengumholi we-Patriotic Front khona lapha eZambia. Lesekukhanya kwekuthi inyalo unendlu le khona le eSwatini lakhelwa yona, lethi nayithi yalandzelelwa indzaba yayo kukhanya ukuthi yakhiwa ngibo laba bakanyathi. Bayakha njani le ndlu? Bayakha ngekuthi wabaniketa emathenda ekwakha imigwaqo khona lena kulela laseZambia. Lo shothi i-modus operandi ye-Inyathi Group yafanana ncamashi ne-modus operandi yebantu labagangako, labadizelanako, nalabathatha imakethe bayi-centralize noma-ke bayi-monopolize ukuze bakhone ukusebenza. Nasibuka-ke lo mgwaqo lo lesitawubekisa ngawo la, lokubekiswe ngayo kule article lethi Michelo Shakhantu, the construction kingpin, sikhanza kwekuthi kwakhiwa umgwaqo la
budze bawo long 43 kilometers losho sungemashumi lamane namathathu 43 kilometers kusuka enhlangano uye eSicunusa noma usuka eSicunusa uye enhlangano. Lo mgwaqo lo Maswati lamahle nanikhumbula kahle umlando wawo waqale wakhiwa lapha ngeminyaka wa-2017 uqalwa inkampani nayo lefaka ekhathi laba bakaNgwane la kukhanya khona ukuthi Sikhanyiso naye abesekhathi kuleyo nkampani kuthiwa kukhanya construction. Ngiyakhumbula ukuthi niyawati ukuthi Maswati leyo nhlangano leyo nkampani beya lomnye babe awakangwenya kukhanya ukuthi abesebenta nabo laba bekunene. Le nkampani lena ke kukhanya construction yehluleka kwakha lo mgwaqo lona kusuka le eSicunusa uye enhlangano. Kodwa ekuhlulekeni kwayo kuwakha lo mgwaqo kwaspendwa imali engu-500 million. 500 million. Loyo 500 million kude nanamhla lo wade ukuthi wasebenta ini, waya kubani, ngoba lo mgwaqo kwendiwe ama-earthworks nje kuphela kodwa kwabada umgwaqo sekuspendwe 500 million. Yakhanselwa ke le tender yakukhanya construction yathi nayikhanselwa kwaba ne-100 million settlement fee lebhadalwa kukhanya etikwa lokuthi umgwaqo kude kwabhadalwa 100 million more losho 600 million eMaswati from the taxpayers coffers wanyamalala wangatiwa Maswati akithi ukuthi ushonephi. Wathi ke lo mgwaqo usenyamalele lo kwabe sekuniketwa ukuthi utawakhiwa iNyathi. Naku le kufuna ukuthi nikunakisise kakhulu Maswati kuloko lesengitakusho nya. Excuse me. Kulokwakhiwa kwawo lo mgwaqo iNyathi sikhanza ukuthi uhulumende la wavuma ukuthi lo mgwaqo nyalo so utawakha nga647 million 378,644. Lo shothi nje ngamabomu singathi 647 million ngemabomu. Makhosi lamasha ke lawa lokuthiwa lo mgwaqo ugcine wakhiwa ngabo. Nikhumbule ukuthi already sohambile 600 million. Losho ukuthi nje uma ngabe sibala singasho ukuthi sesi already at 1.2 billion lo sasebendile kwakha lo mgwaqo. Lo mgwaqo 43 kilometers. Asowutibude ke euhlele ekhaya ukuthi wakha kanjani umgwaqo lomfishane kangaka 43 kilometers uwakhe wena nga 1.2 billion. But ke asengichubeke Maswati ndobona lokuganga ukuthi kunganani and lokhu sikuthola kulama documents alama Swazi secret leaks. So nangabe lo mgwaqo lona ke so wakhiwe nga 1.2 million utawubese ungeta wena lo 600 million lo lahlekile already. Kusho lo mgwaqo so wonke wakhiwe nga 1.7 billion emalangeni. 1.7 billion emalangeni. So ngatendela ke imaths but masibuka sikhanza ukuthi lokho kusibeka ukuthi likilometer lilinye lalomgwaqo li over 40 million. Lo munye lo sebenta khona ka construction bekangitshela ukuthi lokho kusho ukuthi likilometer lilinye li overpriced nga 15 million. 15 million emalangeni. Likilometer li mangabe over 40 million lama kilometers angathi ke 40 million likilometer linye kwakha lo mgwaqo. Imali engaka Maswati kube kuyimithe edibhedlela njengoba sihlala esikhala la ehlelweni akuqashwa live lapha bothishela abaneli la etikolweni iuniversity naye yayicollapsile lapha iuniversity idzinga about 1 billion injection ukuze iqale kusima ibuyele tindvo tayo tisebente kahle kodwa kuthathwa imali excuse me iyofakwa iyodliwa ngalendlela ledliwa ngayo. Naku-ke lokunye lekufuna sikunake ngaphandle kwekuthi lo mgwaqo wakhiwa ngendlela ledule kangaka
here is the shock. Lo mgwaqo lo 647 million uhulumende uvumelana neNyathi kokuthi iNyathi itawufinance yona lo mgwaqo. Indvo le thusanako and angati nalokuthi iParliament sinayo leni nakwendeka indvo leti kanje event. So kusuka lo fanele akhe lo mgwaqo kube nje ungasuka wena uthole makhi uthi akakwakhela i-2-bedroom house kodwa nivumelane nalo makhi it's okay le mali ekwakha le ndlu ngeke isuke kuwe itawusuka kulo makhi. So athi ke makhi hayi kude inkinga mina ngakwakhela i-2-bedroom house abuye la ne-material yakhe yakhe indlu bese uyakucharge interest. Ngiloko ke lokwendeka la kaNyathi kule ndzaba lena ngiko ngifuna kubekisa ngayo ukuze nibone ukuthi how intricate and this web of evil, because it's a web of evil le ndvo lena le yendiwako kule corruption lekhona kule live. Bathi baset up ema-task team ekulwa ne-corruption nje ngito tintfo leti lafanele batiphenye sibone sivele ba-serious ngendzaba ye-corruption njengoba besisho khona evikini leliphelile maswadakithi. So iNyathi-ke kusho ukuthi iniketa hulumende loan. Le loan kuyavunyelwana kwekuthi iNyathi itawucharge 1.25% per annum losho ukuthi i-profit leyo for 15 years. So iNyathi nayicala kwakha lo mgwaqo maswadakithi nga-2017 ngathi-ke sorry nga-December 2021 installment yekucala yekubhadala i-interest yale loan hulumende bekacala bhadala iNyathi isawakha lo mgwaqo umgwaqo uphele enyalo kodwa iNyathi yathi uyakha lo mgwaqo lenye yale mali ekwakha lo mgwaqo bese bhadalwa nguhulumende out of interest. Singathi live lelo so iNyathi uniketwa lo msebenzi ukuthi iqale kusebenta nga June 2021 nga December 2021 uhulumende uqala kubhadala iNyathi interest on the loan ya 647 million lenkhulume ngayo. Nababala ke laba ngibona ba-analyze lama documents bakhomba ukuthi iNyathi itawakha 500 million in profit from le loan le. Losho ukuthi iNyathi 1 ithola le tender 2 ithola i-profit ithola i-profit from le tender lengakavulwa kude uhulumende la sambona avula khona ukuthi ma-financiers kune opportunity yekufinansa nangumgwaqo wasenhlangano naseSigubhu. Kwakhulunywa nje nganhlanye naNyathi inkapane yenkosi kwathiwa nine yakhani lo mgwaqo niphinde nisinike ilona. Losho ukuthi iNyathi la 2 things are happening. iNyathi i-constructor, iNyathi i-finance. Iqale nini iNyathi kuba libhange kokuthi yona seyitawuprovida ema-loans kuhulumende ekwakha takhiwo telive bese iphindze ithola i-profit lapho. Nguphi lo mthetho welive lothi and laba labatibita ngema-regulators la even bakhanza ukuthi ku-proper loko and above board ku-ethical kuti conflict of interest lekhona la. So ngito-ke letintfo leti maswati lesitibonako lesikhanza ukuthi tiyalihlupha tilimise kabi live. Ngikhulume ngekuthi masikhuluma ethi sisenalo yini live side live tonke letintfo leti tentiwa ngilo Shakhantu le Zambian lathi Mswati la kaShabang simvile avela lapha eMaloma athi Shakhantu usho ukuthi Shabang ngesiswati. Ngilo leli ligangako leli Zambian leli sibonile namuhla kuthiwa libe line interview lapha ka-Times bazama ukulisanitize bazama ukuliveta as a visionary sigangi lesikhulu lo muntu lona. There is a cartel of Zambians in Swaziland that is capturing our country, and we have to be very careful. They have already captured it. Ndawukhumbula ukuthi onke mathenda lelive bo who is who balelive baqhamuka lapha esonveni
la Robert Casaro, another Zambian. So what these guys have done, bahamba basome lapha kaNgwane bathole bafati khona. Umfati waShakantu walapha kaNgwane. Umfati waCasaro walapha kaNgwane. That is how they have captured the country. And thina singemaswati sikuboni lo. They've captured the country. The country is now in the hands of foreigners. Literally. And this has got nothing to do with xenophobia. It has everything to do with facts. And emaswati angakaphaphami ayawukhanza kwekuthi vele ngenye ilanga sekude live. So ke tibude kwekuthi kwente kanjani kwekuthi inkampani ithola umsebenzi iphindze kuthiwa ifinance iphindze ithola iprofit khona la kulo finance. Tibude ukuthi ama-profits nama-profits langaka lakhiwako left right and center ayakubani. Ngikhulumile kakhulu evile phele ngemgodi longagcwali. Lo mgodi longagcwali maswati le solofuna ingafuni kuyisebenta indzaba yawo. Niyawukhanza kwekuthi abantu babeni bayawudalelwe ekuhluphekeni kwangunaphakade uma ngabe ingasenjetwa indzaba yakhona. Nasichubeka ke siyibuka le ndzaba yenyathi sesiphumile endzabeni yasesicunusa ngicabanga ukuthi sengiyikhulumisile iyavakala ekhona emakhaya. Sikhanza kwekuthi lo former president waseZambia Edgar Lungu wakhelwa imansion lapha eNkonyeni lapha eSitokolo. ENkonyeni lamaphepha lesikhuluma ngawo aveta athi le ndlu yakhiwe kulot 225 lapha eNkonyeni Golf Estate. Kodwa nathi kuyalandzelelwa ukuthi indlunzini ngibani umnikati wayo kukhandwa ukuthi kwadlalwa libhola kwadribulwa kwafaka tinkampani lakhathi leti linked to Nyathi letiphindze tibe linked to Shakani. Losho ukuthi kude umuntu longafike athi le ndlu mbambamba ya Edgar Lungu. But ya Edgar Lungu le ndlu yakhelwa yena. Kodwa li-ownership yayo yendiwa ngendlela kwekuthi ibe owned by ama-entities langeka khona ukuthi agcine afike kuye Edgar Lungu. But siyathi lokuthi Shakantu nguye ilink ya Edgar Lungu nale ndlu. Uyawudisola ke naye walungu in future ngoba le ndlu leyo nasayifuna Mswati uyawuyithatha and kude la kayawukhala khona waShakhani ungathi ke walungu kwekuthi le ndlu seyithethwe. So njengoba sengike ngasho ke Maswati siyakhumbula ukuthi naseMaloma nakhona kungaShakhani. Kufuna sibude ukuthi kusentshetwa kanjani lapha letimali delive Diyafika invele kulo hulumende njengoba besibhekisa nje nasibuka le shareholding structure ngalelanga ngalemaviki lamabili laphelile nasikhuluma ngemining khona kaNgwane. Lokunye ke lesiphinde sikubone sesendlula indzabeni yakanyathi naShakhantu indzaba ye-money laundering levetwa ngilamaphepha la. Money laundering ngeSiswati singathi kushushumbisa kwetimali lokusezingeni lelisetulu kuhambiswa kwetimali letinkulu tihanjiswe letimali tisuswe la tiyiswe la tifakwe kuma-accounts ebantu kufakwe tinkampaneni kodwa kungakhanyi ngokuthi mali inzini ubuya kuphi mbambamba uma-proceeds ani ngoba phela nawakha imali uyathi so ngithengisela orange ngatfola 10 rand sengiyamthatha lo 10 rand ngimfaka ebhanki. Nangifika ebhanki bangibuthi umthethele lo 10 rand ngithengisa ama-orange lapha ebus rank so lo 10 rand ubuye khona. I-money laundering ukukhanza unemali una-100 rand noma una-100 million noma una-200 million noma una-1 billion lo mhambisako nabakubuta ukuthi ibuyaphi le mali kungevakali ukuthi le mali ibuya kuphi. I-money laundering ke le ngoba le mali isuke ichamuke ngetindlela etingekho emthethweni. Lokunye ukhanza athi kuthengiswe ama-drugs, lokunye kushaywe ama-deals lamakhulu ma-bribes, ma-kickbacks, into tonke letinto letihambisana nengohlakalo. Lesithe nasikhuluma ngengohlakalo evikini eliphelile sathi imphehla futhi isifesane iphindze ibe ngomdlavuza lomubi ekuthuthukiseni kwalo live. Ngawuxolisa ke lapho ngoba kunetinkampani debameli la letivelako kulamaphepha.
Ngiyathi sibameli babo phana so ngeke ngibabite ngemagama kodwa kunebameli lapha kunetinkampani tebameli leti prominent letivelako kulama transactions ale money laundering lokusolakala lesolwa iEswatini Financial Intelligence Unit ukuthi iyashushumbiswa le mali kuleli. Sibekise nje la kunemali lethathwa kakhulu lapha kwa-Eswatini National Provident Fund la kusuka khona lonkokhelo nomfana Nkosi lonkokhelo abeng-CEO wakhona. Ngeminyaka wa-2017 kuyavela ukuthi imali enganga 20 million noma ke 40 million 20 million each 20 million waya kuShakhantu lomunye 20 million waya kuVictor Gamete lona lo nendlu nje lapha eMbabane okuthiwa iMadlenya House. Kwase kuthi 10 million waleyo mali leyo watransferwa ngile nkampani yebameli le waya kwaSwazi Mobile. Le mali lena i-Financial Intelligence Unit yaseSwatini yaba nemibuto ukuthi ibuyaphi le mali futhi ingenelani kuma-accounts ebantu ngoba yasuka le mali le Swaziland National Provident Fund yangena kuma-personal accounts aVictor Gamete na Michelo Shakhantu. 10 million wase uya kaSwazi Mobile, ngiyakhumbula Swazi Mobile wasungulwa nguVictor Gamete. Umbuto ke Maswati akithi uthi leti mali tihanjiselwane ukuthi tihanjiswe ngale ndlela lenje le-underhand tiyongena kuma-accounts ebantu. Kwesibili la tithathwa khona leti mali lidlelanivongeni leMaswati. iSwaziland National Provident Fund lidlelanivongeni leMaswati kunetimali teMaswati la. Asebenda kalukhuni laMaswati ayaseva njengoba sabona nje kuluthwa i-pension fund kwenteka the same nala. Losho ukuthi iSwazi Mobile singasho nyalo ukuthi kusungulwa kwayo kwathathwa imali yathathwa kaSwaziland National Provident Fund. Kodwa kude la siva khona ukuthi nyalo ema-profits akaSwazi Mobile ayabuyela kaSwaziland National Provident Fund. Kwathathwa nje imali yeklima yafakwa ngala kwakhiwa kwasungulwa ngayo le business. Ngaye ngalo 2017 same year kwaphinze kwathathwa kwahujwa lomunye 70 million khona lapha ka-SNPF. Athi lamaphepha lawa lafohlisiwe akhomba ukuthi 33 million waniketwa Shakhantu, 33 million lomunye waniketwa Victor Gamete, bese 4 million wabhadalwa ka-African Alliance. Athi ke lamaphepha i-African Alliance ngiyona nkampani lesetshenziswa bukhosi ibambisene netibiyo ma-investments ebukhosi abambisene netibiyo. So niyabona ke Maswati ukuthi lamaphepha lawo nawuwafunza ukuthi khala nangabe you love the country, ukuthi khala, because the corruption is so entrenched, the corruption is so abhorrent, the corruption is so endemic and structural that you can see ukuthi without firm intervention kude lelive litawuthuthuka khona. So eMaswati nje nakabona uhulumende ehluleka ku-discharge ema-social contract obligations akhe abowati eMaswati ukuthi iphelaphi le mali. So nyalo ngikona upentshelwa kuba lukhuni kokuthi ithola imali yakho lapha ka-pension bakugijimisele ka-master bafrize tindvo takho ngoba bayati kusingale ka-pension kude le mali seyahujwa le mali yathathwa yafakwa kuma-investments ebantu private entities. So kuganga ke lokhu Maswati njengoba nibona nje lana sithatha 50 million na 70 million 120 million already loyo uya kuVictor Gamete na Shakhantu. Kufuneka thina singeMaswati sibinze sithi bayethu naphakathi tinkundla dinhle kukahle sibinze kube kwenteka le dot le nonsense le enteka kulelive. Ngoba ngifuna kusho Maswati ukuthi what is happening in our country is absolute nonsense. It's the highest forms of nonsense what's happening in our country. I need to emphasize this. What is happening in our country is gross and it's nonsensical and it must stop. Kude ke Maswati lo munye lo tawukhona
kutimisa letinto leti ngaphandle kwethu. Ayachubeka lamaphepha asitshengise ukuthi Tibiyo annual report yabo ya 2022 ikhomba ukuthi ting 21 tinkampane even la Kangwane lapho Mswati nema shares khona 21 companies according to Tibiyo. Asibali lapha Maswati ema proxies noma ke letinye tinkampane la tibanjelwe abantu labathiti. Ngeke ngisho ukhona abantu nanileni batiyo ukuthi lo sebenta kubamba emashares enkosi lo asibali leto tinkampane le tatiwako letsemabhukwini ting 21 companies. Ngetulu kwaloko kunalenve ukuthi yonke ilicense lephuma la event iphuma ngaye Mswati and ngilapho la kadla khona ukuthi ingaphumi le license nginikene ama shares. Ngiko le live lingakhona ku-attracta ema big investors because nakathi ayefika lama big investors la vele afike kuthiwe nikani ingwenyama kwayo nikani kude lothi nikane eMaswati kwawo kude futhi lobulo wabutelako laMaswati ukuthi lama shares lapha ekuthathwa ngumuntu munye yonke enterprise lekhona la vele lephilako kunaye kuthiwa i-esteemed shareholder kulamanye ama settings njengalapha kubo MTN unini lapho lawo ma shares khona tawu benefita laMaswati instead of umuntu munye. So eMaswati ke kufuneka athathe ibude ukuthi yini lebeka celebrate kuleli viki lesuka kulo ngalesihlanu. Celebrate sigebengu. Lo muntu lonigcilatile onibeke libhudze lalo nentatilima ni celebrate yena nini. Nithi bayethe ngwenyama siyakuthanda livenge lakho bafane bakubangisa. Maswati akithi ayikhona. So masibuka ke Maswati sikhanza ukuthi lamaphepha aphinda asitshela lana ukuthi lelive la Kangwane seliguquke enyalo selinginaki labathi i-haven for hot money. Losho ukuthi sidleke setimali letishisako leti lokwasakhula kwakuthiwa nangabe imoto uthenga imoto leyetshiwe beyibitwa ngekuthi ililahle le moto leyo. Losho ukuthi sisidleke thina singeMaswati setimali letingemalahle ngakubekisa kanjalo. Imali letingaqonzakala ukuthi tibuyaphi. Esigabeni sekuthi sekuze kuthiwa kunenkampani niyawukhumbula ukuthi nasikhuluma la emavikini amabili lapha sikhuluma ngetemcebo waphasi sabuta umbuto ukuthi ngibani lo watiko ukuthi ligolide la Kangwane liya kuphi linganani kwente kanjani. Kuyavela kulamaphepha lafohlisiwe lapho ukuthi live la Kangwane linenkampani le enda nakho lokuthiwa i-gold minting. Gold minting ngengilokuthi leli golide naselikhona seli-refined selipackagejiwe kahle bese lijutshwa ngendlela efanele seliyahanjiswa liyiswa kulamanye emave liyothengiswa khona. Kuthiwa ke thina la Kangwane sesenda lokho. Sikwenda kuphi? Sikwenda lapha eNokwane la kune-designated area lapha eNokwane kuthiwa special economic zone. Losho ukuthi indzawo lekhethekile yekwenta tintfo temnotfo letizezingeni lelisetulu. Special economic zone. Nawunaka nje nyalo sitawukhuluma ngendzaba ye-SEMLEX. Le SEMLEX lebe isukunyiswa nguMswati ahlaba lisoyi kuleli viki lona lesuka kulo. Itawakhiwa le headquarters ye-SEMLEX khona lapha kule special economic zone. Special economic zone ngekuba netinkampani letinkulu okhanza sithi nema tax concessions okhanza sithi letinye tata ubhadala ngisho umthelo kuhulumende ngoba tekustimulate le economy. Athi ke lamaphepha lafohlisiwe kunetinsolo tekuthi la event kusetshenziswa le special economic zone kuhambisa nekushushumisa drugs, kushushumisa ligolide, kushushumisa idayimani nalomunye umnotho waphasi. Asho njalo lamaphepha. Kuyasethusa ke lokhu Maswati ukuthi kungaba nabosidlani ba-operate la kulelive and njengoba sengishilo tonke letinto leti
tiba possible ngekuthi sebabonile labantu ukuthi oh kangwane kunemuntu lo absolute monarch longaphikiswa. Kwesibili akafunzanga lo muntu ngoba Mswati labantu bayamcinela kade kusikwendekani kwasayena around him. Angitsakayanga esikolweni kwathunyelwa kwakhishwa imali yelive la kuthakahamba yofunza le eNgilandi. Wafika wadlala squash lena walibala kudlala squash wangafunzi. Nyalo letinto tiyamehlula akakhona ukucomprehenda ukuthi kwendekani even around him. Bathatha advantage yaloko ke boShakhantu nabo Mnangagwa nanamaZimbabweans namaZambians lasagcwele lonke lelive. They are taking advantage of the man. The man is illiterate basically. He doesn't have the acumen to understand noma sebamdoja kwasayena sebamdoja akakhona ukunderstand. Hayi angesikolweni. Yinvo lebhlungu ke lena naye simvela abhlungu ngoba uyakhona kuthenga lababo Maybach kodwa kufanele ngabe mhlawumbe uthenga lokunetulu kweMaybach bamdoja laba boShakhantu mana kaboni. So uyabona ukuthi kuneganga losekwakhele kulelive kwalitatela kwalithanzela lelive lokuganga le umhlaba osowuconcerned nga. And letinto leti ke Maswati tiyinkinga ngoba njengoba ngishite ekucaleni titawubanga ukuthi lelive blacklistwe in the international financial system noma ke attract ama sanctions economically ukwenze ukuthi hey live la kangwane latiwa ngelive leligangako ngetimali ngakho ke asilihlinye ngandlela thide. Dinvo leti possibility letitakwendeka leto uma ngabe kuchubeka lokuganga lokuvetwa ngilamaphepha ukuthi kuyendeka kulelive. Ngifuna ke kuyigcina lenzaba yalamaphepha sengiyacetha ngawo Maswati sengidawudlulela ku resolution 174. Ngifuna ke ephetha ngekuthi nikhumbule indzaba lesolibobotha ikhulunywa solokwafa Gaddafi. Kwekuthi nafa ko Gaddafi leLibya kuneligolide la Gaddafi lelechiwa lelinengi. Leligolide lelo lokusolakala kusilagcina lifike eSouth Africa ngesikhathi se presidency ya Jacob Zuma. Ngoba kufuna sitinake letinto Maswati. Jacob Zuma akaphele eSwatini. Tibude sungcince eSwatini Jacob Zuma wenda. Sivile la kaSwazile News kuphuma indzaba khona kulo leli viki ngikhumbula kahle ukuthi kulobeka khona kwakhe nje Jacob Zuma lapha eSwatini ubonakele aniketwe ama suitcase lavaliwe lamathathu. Kude lo wate ukuthi lama suitcase avalwe anani 200 boKhandlela bahamba bawafaka emotweni yaZuma eBhuthini. Ngaba kusimani laundering leyo yini? So ngiveta lenzaba lena Maswati ngoba ngizama connect ukuthi sikwa connect lama dots. Singayikhohlwa indzaba esikunenzaba yema bullions, gold bullions ama Gaddafi lafikele eSouth Africa. Lokukhanya ukuthi kunetinsolo ukuthi agcina akhishiwe enkandla ngoba kuthiwa bebhaciswe basement enkandla. Wathi nase eMahawks eSouth Africa asadudane athuthwa kuthiwa ke afieda atofihlwa eSwatini leligolide la Gaddafi. So nyalo nase sibona bonke labantu labangcolile lamhlabeni the vultures, all of them are swarming over Swaziland. We must understand the political economy of what is happening in our country. And why, therefore, this is becoming a stumbling block for the democratization project. Because now it's very clear that there are huge vested, even illegal mafia interests that don't want a democratic government in Swaziland. So those are the implications for the mass democratic movement. Because if you remove Mswati, you are exposing all these criminal elements and this cabal that is operating in Swaziland. That is now the crux of a part of our political problems that we must understand and appreciate in the mass democratic movement. Because as soon as you take over the country,
you will want to institute reforms. You will want to also start to go after people who have been looting for all this time and all these years. So nabathi bona tinkundla tikahle bapheka ukuthi asihlaleni la tinkundleni bayati ukuthi wangenisa emaphathi ibhemile. Wangenisa emaphathi sekutafuna bachaze ukuthi le mali yashonaphi leya yashonaphi yena yashona ngoba kunesekunengi kakhulu lokuganga lokukhona kule live seliphethwe bosidlani seliphethwe ngemamafia. That is the nature of the Swazi state today that we're dealing with. And any political party, any organization in the progressive space that doesn't appreciate these nuances is an organization that's not worth their salt. Because these are the realities in part that are now at play in terms of the democratic agenda in Swaziland. Asesichubeke ke nyalo sichubekele resolution 174 masoda kithi ngiyethemba sengidawuzama kushatela kodwa bengishito sinamhla sidawuthatha 2 hours so sesekahle time wise ndeka sithathe less futhi ngoba ngidawushamba kanye kuleli viki leli Maswati kuvelile ukuthi iCongress noma ke iSenate yelive laseMelika seyigcine iphasise luhlaka lomthetho la noma ke sinqumo lokuthiwa resolution 174. Ngiyakhumbula ukuthi lesinqumo lesimbambamba saqala kusentshetwa kakhulu kusukela ngenyanga yaFebruary eminyakeni lophelile ekubeni kubulawe comrade Thulani Maseko ngesibhuku ekhaya kakhe embi kwabantu bakhe nemngane. Ngifuna ukuchaza ke lokho ukuthi letindzaba letiphathelene nale resolution atisito mbambambamba tindzaba tekhambe tidekwa kakhulu in public ngoba letinto leti they lie in the domain of diplomacy. Siyaye sive nje sivile nje nalabanye kuleli viki sebasitshela ukuthi hey nabo sebayobona lama senators sebamele ama dates bambambamba. That the rule of thumb is diplomatic matters are diplomatic matters. You don't discuss them in public. So that's one thing. So kufuna ke sibacaphele labantu ngoba likhona leli bandla lihambe litiveta ukuthi ngilo lele ndethi size sifike kulama resolutions lawo. Ningabohamba Maswati niyengwa abantu baningi ngetinto le labangakatenti futhi labangadadi. Ukuthi tasukaphi tahamba njani tentekelani tendiwa bobani futhi. Nakube clear lokho. Kodwa ke angikho lapho kakhulu. Lapha nje ekuthenini the kune process ye integrity yekuprotecta labantu lenisuke nisebenta nabo letinto. Ngeke nje nithi nisebenta nahulumende ngiyabekiswa emajalimane. Siyaphuma na hey nyaloke bese sikhuluma nemajalimane. Be siyasebenta thina. Vele nje asikahlali sebentela nini siphathiseni nje nyalo sisakubona emaSpaniards siyobona base Spain nje nya. No. That is why you have organizations like the MSF, you've got the PPA. Those are the organizations, the organs that are recognized that are working on these issues. So nithi ke angisho lento ngoba siyayibona iyafakwa lama groupini into ama narratives lawa la misleader. But ke lesifuna kusho ngilokho ukuthi kuthi nakuphaswa le resolution lo kwaba khona labathi hayi ikakhulu emaphepheni namuhla observer ithi ama sanctions have been removed. At times ithi sanctions language has been removed from the resolutions. But sifuna kukwenda kube clear lokho ukuthi bendiwa kunga understand first of all the process ngoba vela bayadi they are not involved in it. They also don't understand the import of the resolution. Unake mine kunichazela Maswati ukuthi one ibani nesibinzi kokuthi indzaba yema sanctions ayikasuki ku agenda ye American Congress or the American administration on Swaziland. Solo imile nje indzaba ukuthi kunebantu labatawuhlinywa kulelive bahlinyelwe ema human rights violations.
Lokwendekile la ngokuthi nakuphaswa le resolution 174 kubonakele ukuthi kude isidingo sekuthi ibe ne-sanctions language ngoba iPhalamende yaseMelika nga-2016 yawuphasisa umthetho wema-sanctions lokuthiwa i-Global Magnitsky Act of 2016. So lo mthetho lo useceleni umthetho losebenta tindzaba te-ma-sanctions mhlaba wonke nakabukwa live leMelika lifuna ngihlinya abantu labathile. Lo mthetho ke lona usebenta nga-two broad areas. Nangabe kunema-allegations e-corruption, njengoba sibona nje nema-allegations e-corruption lesikhulume ngawo lapha kangwane, asayaliqualifya live ukuthi lingamangalelwa eMelika under the Global Magnitsky Act. Number two, the broad area is human rights violations. Thine ke in our case, Resolution 174 is based and is anchored on the question of human rights violations in Swaziland that are happening in Swaziland. In particular, the assassination as well of Comrade Thulani Maseko, the harassment of journalists, the harassment of human rights defenders, taking people into exile, taking people into jail unnecessarily, njenganama MPs Bobacede Mabuza naMthandeni Dube nje, for example, and other political prisoners that are in the country's jails. All those human rights violations are a basis on their own. They can trigger sanctions on Swaziland already. So mata ukhuluma ngekuthi ma-sanctions asusiwe, you actually are exposing how limited in your understanding of American politics and legal architecture is. Bomfana ukhona lapha ka-Times. They don't understand the dynamics of what is happening. So what is happening nyalo nga resolution 174 kwekuthi uhulumende wakangwane so uniketwe insaye nyalo ukuthi akube ne-political dialogue. Solo siyasho ukuthi live lifuna lihlale phasi kube ne-political dialogue. Sive ngake ngasho nganye la abanye basiphikisa bathi hey nithi nifuna i-dialogue, nifuna i-dialogue naMswati. Akude la sithi sifuna i-dialogue naMswati, sithi sifuna i-dialogue yelive yekwenda ama-political reforms ekuthi live limove to a multi-party democratic dispensation. Clear loko kude la kuyi-rocket science khona. Isho njalo ke na resolution 174 uthi uhulumende wakangwane akaqale ma-processes ekube ne-dialogue. Kumcoka ke lokhu Maswati kusi-mass democratic movement ikusebente ikumelele ngoba iMelika ikusho lokhu iyadi ukuthi sesibe khona Sibaya. Niyawukhumbula ukuthi inkundla tithi tona i-dialogue sesiyibambile bekusibaya. The mass democratic movement has succeeded to explain to the world ukuthi Sibaya see dialogue. So the world is saying akube ne-dialogue eSwatini. This is a big gain for the mass democratic movement and we must celebrate it. Resolution 174 must be celebrated because it is an instruction to the Swazi government now to say, qalani process ekube ne-dialogue kangwane. Yekelani surveillance ukuthi bantu tincingo dabo ningene niseshe nende yonke le nonsense le ndiwa kusho resolution 174. Uthi resolution 174 livela kangwana lihloniphe malungelo ebantu. Uthi resolution 174 inhlangano lenkulu lesupport emave emhlaba lokuthiwa USAID ayiqale nyalo kusekela tinhlangano letingekho ngaphasa hulumende level. Lo shothi nyalo it's a big opportunity ukuthi ama-NGOs, ma-political organs, ma-think tanks, they must now go to USAID and say there is a resolution to increase funding on Swaziland. Ngihlale nikhala nge-funding, ngiyanitshela ke nya this is an opportunity to exploit that because resolution 174 gives you that. But lokhu umcwa kakhulu Maswati lamahle lakithi lengifuna ukuthi ngikucizelele ukuthi resolution 174 so uvule lo mnyango kwekuthi ema-sanctions kubantu labaphathekako kuleli sale abakhona ngoba lokhu recognize lama human rights transgressions la khona
kwenda kokuthi i-civil society seyingahamba iye treasury ye-America ifike ithi nama-human rights violations A, B, C, D ayafitha kule profile ye-Magnitsky Act, therefore sanctiona nabantu naba. The door is open. So what I'm saying is that America has actually cocked the gun. The only thing left now is to pull the trigger. Pulling the trigger is sanctioning people. So le language ukuthi ama-sanctions akweshila akekho Maswati nakunichazela clearly kude into lenjalo. Ama-sanctions are a very real prospect now that the resolution has passed. Ithi futhi le resolution uhulumende waKangwane akacale iprocess nyalo yokuthi kuseshwe kuvunyelwe lusesho lolutimele ukuthi wabulawa yini Thulani Maseko umngani wabulawa yini wabulawa bobani. Hayi lento lehamba ibhalwa labo mass democratic movement yonke le nonsense kutawubuya mhlabuhlangene atosesha yena kungasesha uhulumende ngoba noma bangazama kwani kufihla evidence but bantu laba kwatiko kusesha letinto leti batalitfola liqiniso siwabulawa yini comrade Thulani Maseko. Isho njalo resolution 174 and it's a big thing for us. Silive la Kangwane kuyaqala ukuthi kube ne lethiwa i-bipartisan unanimous resolution lenjengalena kule level lekuyo resolution 174. So we must be happy, we must celebrate, but there is a lot of work that we must do in the mass democratic movement to take advantage of this opening. Let's say call uthi resolution 174 isadak ayibuyele isebenza inzabe iSwaziland ibe ne political dialogue. Onke lamagoli lawa nawadadisha amagoli la favor thina la mass democratic movement. So nyalo lese kufanele kwende the MSF must stop sleeping. The MSF must spring into action in one, coordinating all the progressive forces, convening a meeting. We need another Boksburg. We need Boksburg 2, where all the key political stakeholders, what's the pathway forward now? Kubeti party lesalela ngaphandle kulo mhlangano loyo. Noma ilunga le-MSF noma alisiwe umlunga le but dzingeka Boksburg 2 nya. I-opportunity ke lena ya resolution 174 MSF lefanele ukuthi nayo kodwa ke bo sihlalo bayo sinato tingingo tabo sitabakhulumisa. This is what we must do next. This is what we must do next. So Maswati akithi ngifuna ke kugcizelela ukuthi resolution 174 is the precursor to sanctions on targeted individuals in Swaziland. Have no doubt about that. Naye ngwabomfana ukona niye ngwebo observe. The sanctions are a reality. They are coming. Niva ngami ngiyanitshela ke mina mangabe banifihlela mina ngiyanitshela the sanctions are on their way. They are coming. And in fact kuna 20 webantu already who are in the list of possible people that are going to be sanctioned. So ngifuna ukuthi kube clear ukuthi there is that development. Ningatoyengeka lapha nabantu bale ma headlines lasangene la based on the technical aspect yale resolution. Yekuthi inga include the sanctions language is inconsequential to where this issue as a Swatini say khona nyalo. Because like saying shito nje le Global Magnitsky Act of 2016 isebenta ngendlela ting2 kuna section 1263D lo setshenziswa ma Congress people nabe nje banganetiseki le Congress ukuthi wa moving on lama resolutions alo resolution 174. They can simply invoke section 1263D and have certain people sanctioned in Swaziland, or basebenzise nakuthiwa executive discretion lo sho ukuthi administration executive
administration yangaleso sikhathi kwanyalo njengoJoe Biden, they can decide ukuthi we want to sanction A, B, C and D in Swaziland. So ayikho yonke lento ukuthi ama-sanctions akhoshisiwe maswata kithi. Ngiyathi ukuthi mhlawumbe it may sound technical, but ngifuna nje ukuniketa lotho logcina. Asesibuke Semlex ke manje sesiya ngasekuphethiseni indzaba ya Semlex. Semlex nani ningavula nje tincingo tenu maswati nigooglishe Semlex, SEMLX, inkampani le very controversial le. Sibonile lama kusuka kujatshulwa kululethwa kuthiwa nayo inkampani lana isitawu investor 810 million emalangeni la kaNgwane. Itawakhe ma headquarters ayo kuthiwa iSemlex igama layo. CEO wayo kuthiwa ngu-Albert Karazi 1, lo wekutalelwa even nasiva kahle engathi wekutalelwa even laseSyria, kodwa yena so une-passport yaseComoros, uphinza abe nema-passport alamanye amave, utinte lapha even laseBelgium la kabhalise khona le parent company yakhe. iSemlex ke lesifuna kusho ngayo ukuthi konke la ehamba khona kuyakhala. Lokhu sikhomba ukuthi labantu labayilethe la eSwatini le nkampani le abakayenti i-due diligence. Noma ke uma ngabe bayendile kuna nako eSwatini kuthiwa eSwatini Investment Promotion Authority or something like that, besibitwa ngithiwa iSIMPA katheni. Ngumsebenzi wabo labantu labo ukuthi yonke inkampani lebakhona kaNgwane kwentiwe naku lokuthiwa i-due diligence. I-due diligence ke maswata kithi ngiloku uyihlola le nkampani niyivethe, nihlola ukuthi ngiyo yini inkampani esibili njengoba idisho. Ema reports, annual reports ayo ne balance sheet yayo ime kanjani. Mangabe ithi itawu investor 810 million la eSwatini, inayo invele lo 810 million nje lo sikhuluma ku bank account yayo, noma lo 810 million itawuqala kumboleka lamabhanga laveni noma imthathe imunye lamaSwatini. Dinvo leto lefana tihlolwe ngilaba laba bese bayithatha le nkampani bayimixe enkosini ukuthi wena wekunene nayo inkampani yakaSemlex sikhanza sihlobile ngeta itosebenza eveni, noma ke bayimixe prime minister noma whosoever lo responsible for that ema authorities elive. So la kaNgwane sikhanza ukuthi lenza beSemlex nasifunza la ngaye lo Semlex, sikhanza ukuthi ngathi either ikendiwa le due diligence check noma yendiwe le due diligence but ya override i-Royal Command, ngoba le ndlela la sebenta ngayo Semlex kulela kasuka khona kulamanye emave usebenta ngekusebenzisa ama-bribes noma ke kudizela labaholi bemave. So ungena kanjalo, ungena njengemphehla, udizela labaholi bemave abafumbathise, athi angabafumbathisa ke base bayamvumela athi abuye angena tosebenta la kulelo live. Usebentani ke Semlex yena qobo lwakhe? Semlex usebenta kwakha ema-passport, kwakha ema-identity documents, lokusho ukuthi ngabe ngumatisa buve wakho, i-ID, ngaba certificate sakho sekutalwa, kungaba i-driver's license yakho, onke nje ama-documents la khuluma ngebunguwe, ibhizinisi yaSemlex leyo. Shothi they are in the business of identity documents. Kodwa lesikubonako la kahambe khona Semlex basala bakhala abantu ukuthi ufika Semlex akhanze ama-price alama documents lesikhuluma ngawo, me-ID noma certificate awakhanze aphasi, afike Semlex asathe lama price awamise dudu. eZimbabwe nje lo sikhuluma nyalo i-passport boyithola ukhona Semlex, and ngibo laba baseZimbabwe laba lethe Semlex la even la kaNgwane bomnangagwa njengoba ngisetawuchaza nje. Nyala i-passport eZimbabwe saying $300, $350 thereabout. Lo show ukuthi isuke from $150 yadablisha.
ngoba Semlex uthatha le mali lakha ngayo lamapassport ayakhe le passport aphindze kube nemali afanele abhadale lo mholi welive yona phindze kube neprofit yakhe naye la yakha. Losho ukuthi la hamba khona Semlex usala lama citizens anetinkinga tekubhadaliswa imali lenkulu. Sikubonile lokwenteka eDRC, kwentekile eMozambique. eMozambique-ke uze waqoshwa nekuxoshwa Semlex nga-2017. Bamxosha ngekuthi wathembisa ukuthi utawu-investa 100 million eMozambique. Kwaze kwaphela 10 years angakam-invest leyo 100 million Semlex eMozambique, baze bamxosha. Thina le nkampani lexoshwa yonke le ndzawo, Mozambique, DRC, Guinea Bissau, Gabon, tonke letive nawugooglisha nawe ungakuthola lo, bamxosha. Thina sifuna kwakha i-headquarters yakhe la Venda. Sifuna kuyithatha i-headquarters yoyakha lapha la sesivile khona kwekuthi wo lapha kuthiwa ngumkhambathi wekushushumbiso kwetimali, special economic zone, kuthiwa uyofakwa khona nalo Semlex. Nithi kwentekani Maswati nakwenteka nje? Kwentekani? Tawuba khona live. So nyalo nangabe ipassport uyithola njengoba nje ama-passport akangwane, khona ya 500, khona ngathi ya 150, khona yabo 90 rand, ngisakhumbula. Shothi nyalo ipassport ngenteke uyithole nga 3000. So now asesitibute seMaswati njengoba ema-global indicators on poverty asitshela ukuthi 59% weMaswati live below $1 a day. Atayithathaphi eMaswati le mali ekubhadalela tonke letinto leti tawufakwa leti? Atayithathaphi la Maswati le mali yalo? Ngetulu kwaloko bafuna kushintsha ama-number plate etimoto. Lo nyaka nje kuthiwa kutawushintsha ama-number plate etimoto, so lo kubhadala nini eMaswati? Nine fanele nibhadale nje, umgodi ungagqwali, nibhadala nje. Hayi, kutawuba ngiko lokho. Kutawuba ngiko lokho. Ngiko-ke thina sithi Maswati indlela lembili nyalo ukuthi kube ne-revolution kulelive. That's the only thing that's going to save you. Ukuthi nisukume vele nicithe lo mbuso lokhona longanicabangeli, nifake umbuso webani lotanicabangela, umbuso wedemocracy. Umbuso wenzani benyeni, nangabe kubonakala lathi kuphethe velaphi, nimkhweshise nasaganga, ningasamfuni. Mangabe kuphethe lo munye umuntu nimsuse nize isuka la, awusendi lokhu lesikufuna. Nyalo njengoba ngisho nje konke le corruption le expose kuleli viki leli. If it was another country, heads would be rolling. Ngabantu basemajele nyalo instead kude labantu abagangako sibabona basonze. Ashraf nje lo bhalwa kangaka ngaye nge-health scandal, kodwa simbona ukuqhamuka MEF garden party likanjalo ke livela kangona. Bonke labantu labagangako njengoba ngitawusho nje la kunanangi labathi ngiGeorge Manyere. George Manyere naye bekakhona lapha nakuthula iSemlex, asamile lapha ecengi kwaMswati. George Manyere nguye lo CEO na shareholder, sole director na shareholder wale nkampani kuthiwa i-Exponent Swaziland Pty Limited. Exponent Swaziland Pty Limited niyakhumbula ukuthi yathatha 340 million eMaswatini a-investor eMaswati, part of a 2 billion investment scheme. Kuthiwa tawakhiwa imali eMaswati akhelwe ama-profits atawuthola 12.5% njalo ngeminyaka i-interest ema-dividends. Exponent wakolapsa. Nayikolapsa le nkampani le kuze kube namuhla. Lawo Maswati lafaka lo 340 million kule nkampani le alunywa inyoka yangena ehlathini. Leto timali leyo Maswati akade namhla satatibuta kubani lokuphi leni nini njani. Live yini leli Maswati nanibuka nini la kwenteka tintfo leti kanje khona. Ngoskandal, le scandal nje lesa Exponent sisodwa nje ngasikhuluma ukuthi kunebantu lesebasekhaya noma labasejele ngaso.
kodwa abantu abasejele bubacede namthandeni labangendi lutho labede licala. Bese labantu abagangako lo George Manyere lo abeme lapha ahlaba lisoyi kanye namswana. Yini leyo? Lesigang lesimaswati 340 million. This is more than a quarter of a billion. 340 million. You know how much that is? Ihambile le mali emaswati. Afaka imali dayo lamanye bemaswati imicumbi emaswati la investor kule nto le yakuthiwa ngemaswati bekathola imali tempension. Tahamba leto imali leto. So lokumunya lamaswati kuthatha imali ngumkhuba wakhona kule live. Boswiti nabo benda nje. Emaswati akhipha imali tawo la akhipha imali lapha kuthiwa akwendiwe shares akaSwazi Mobile. Njengiselinye eliswati ordinary Swazi namuhla lelibhadelwe shares akaSwazi Mobile. Kodwa bakhipha imali. Labanye abantu abemaswati sebafa nekufa. Bashiya bakhipha imali bathenga shares akaSwazi Mobile. Likhona live lelingasebenta kanjalo. Thine ke la ka Visionary Perspectives eSwatini ngito letinto lesikhanza amaswati lawa ukuthi tenda ukuthi kube mntwa kakhulu ukuthi sishakutele ngalendzabe enkululeko yelive. Ngoba the more siphuta kulukhulula lelive kuyabonakala lokho ukuthi lo monakalo uyachubeka uya embili. So nasibuka ke lendzabe yaSemlex le sikhanza ukuthi labantu labaphusha lo Semlex abasibo nani bantu labahlobile. Njengoba senginibekisele nje ngalo director wakhona lo Albert Karazi 1 unema scandals akhe. Uyevakala ukuthi abethengise ama-passport boComoros. I-passport yaseComoros njalo seyidi value emhlabeni. Nawuthi uhamba ngayo bakusehla nawufuna ivisa uyitholi ngoba ngiwo lama implications latawuba khona ngalento lena yeSemlex. Le Ivory Coast nakutawuliwa khona kwafa 3000 webantu ngesikhathi angafuni Laurent Gbagbo kuphuma kuba ngumengameli kanudliwe likhetho. Yena lo CEO weSemlex ngilomunye webantu lebe bafuna kumthengela tibhamu ukuthi alwe nempi yase Ivory Coast lo Laurent Gbagbo. This is the kind of person lesimthatha kothina simlethe kangwane sithi akeme kanye nemakhosi elive. This is the kind of person we are saying must come to our country and set up his headquarters there. Ngetulu kwaloko sifuna kuthatha i-function yekwakhe ama-passport elive lekuyi-function yahulumende. Hulumende constitutionally has a mandate to give you your documents. It's not a privilege ukuthi ube ne-birth certificate, ube ne-passport, ube ne-ID. Those things are not privileges, they are your rights. Nyalo kulethwa inkampani la kuthiwa itawuthatha lo msebenzi lo iwususe kuhulumende. Losho singalamafisha lento seyaphuma ku-public service sengena private sector. Nesingisi ke ngelimi laka Labour sithi they are privatizing the provision of a public asset or a public a requirement. Losho ukuthi wena na ufuna i-passport nyalo you must go to a private company to get your passport. What nonsense is this? Labantu labasebenta leka Home Affairs batase bashonaphi nyalo. Ngosho ukuthi bonke labantu abasebenta ema-passport, abantu abasebenta ema-ID, abantu abasebenta bo-BMD, birth, deaths, marriages and death certificates. Bonke labantu labo umsebenzi wabo utawuthathwa ngile nkampani le yaSemlex. Tinyonyane ke tale live ngethemba tiyeva ukuthi sithini. It is time to organize the working class because Semlex represent
represents an assault on the working class. And we are waging not just a noble struggle, but also a class struggle, where we can see that in the context of our revolution, the struggles of the working class are being dominated by the royal aristocratic class. Lo Semlex njelo yena afika akhe emapasipoti anikete Mswati ishare kule mali emapasipoti thine fanele kusengwe thina yonke lento kusengwa thina eMaswati VAT isengathini passport nyala tawusengathini manani ba plate atawusengathini bhadaliswa amashares etinkampani bese sinikwa la mashares konke letinto imali tema pensions ethu SNPF PSPF njengoba sengibalile konke kuthathwa la kithi siyawuthuthuka nini kanthine le live lona liyawuthuthuka njani nini just from a plain developmental and public policy perspective liyawuthuthuka nini nangabe sivumela tinto letinje tendeka so ngiyawukhumbula ukuthi kunanang labathi ubed angels lo wema ukushushumbisa ligolide eZimbabwe lo mfundisi lona nyalo nje uvakele athi manje iMK nabo EFF ngeba win elikhetho ngisoloyo naye ngilomunye another controversial character lapha sibukile documentary lapha yalo leligolide lapha kaAl Jazeera naye simbona ngilomunye lo lapha eCengwamswa uzunikwa nelithuba kuthiwa kashumayele live uyabitwa la in one of the prayers lapha eMandulo kuthiwa kashumayele lo Sidlani ashumayele lamaswati uwashumayela kuthini kuyakhanya nyalo kuthi naye ukule scheme sabo Mnangagwa leseligolide sekuthathele Swaziland yafakwa la khathi kule scheme leso thethwele Swaziland yafakwa la khathi kule scheme leso so sifuna ukuthi umsa waMnangagwa nje naye ngilomunye bekakhona lapha nakuhlatshwa lelisoyi le Semlex so dinvo ke leti Maswati lengitilungisele ukuthi nitibuke ukuthi dilimisa njani lelive lendzaba yaSemlex nje le impela siyayicela ivuthiwe sesiyaphetha ke Maswati akithi sitawuphetha ngesihloko sekugcina lapha sanangu lokuthiwa ngeEswatini Maritime Affairs and Development lokukhanya ukuthi nayo lenye yetindzaba letiphumile kuleli viki ukuthi kunenkampani leseyikhona kulelive lokuthiwa iEswatini Maritime Affairs and Development anginawusho lokunenge eMaswati la kulendzaba lena ngoba iresearch yami ayikaphelele bengisafuna ukuthola ukuthi ngibobani ama director alenkampani le basebenza kanjani bengisacelile ke nokuthi kube khona labangifunela lo mthetho ngoba ngikholelwa ukuthi uma ngabe kutawusetshenziswa tindzaba tekuhambisa tindvo eveni ngelwandle kufuna kube nemithetho noma ke lokulesithi legislative framework i-Act of Parliament le regulator lo ngitsena ngisearcha ke online ngangawutholi lo mthetho kodwa lokukhulu engifuna kusho lapha kulendzaba Eswatini Maritime Affairs lefuna ukuthi siphaphule singeMaswati ukuthi kukhanya ukuthi lenkampani lena lokuthiwa iEswatini Maritime Affairs and Development isebenzisa naku lokuthiwa iflagging ngeMaswati akithi ngiloko ukuthi umjeka welive usetshenziswe ekuhambiseni imikhumbi elwandle wonke umkhumbi lohambako elwandle uyaregister uregister ukuthi ungakhona kuhamba iroute lethide wateke ukuthi lowo mkhumbi lo ubukwe ngiliphi live lelo live ke lelibuke lowo mkhumbi kufuneka ukuthi litimbanza kanye nemithetho wakamhlaba lakuthiwa i-Convention on the Law of the Sea naleminye imithetho lehambisana nekuhamba kwayo impahla emhlabeni khona elwandle lokumcwa kakhulu ke lapha indzaba yokuthi kuphindze kubukwe nema-environmental safety standards ukuthi imikhumbi isahamba khona elwandle kude yini kuphadamiseka lekwendako
kuyo kuto temvelo emhlabeni njengoba nje kukhulunywa nzabo dabo climate change nabo global warming. Asengibekise nje nanga umkhumbi soyahamba lapha uthwele millions of tons of oil, so usuke uyacwila noma ke sekusuka umlilo uyabhama lo oil uchitheka la lwandle. Ngibani lokufanele kusasebenze cleaner loyo oil loyo elwandle? Ngoba lo oil lo utawubulala timfishi, utawubulala ama-coral reefs, utawubulala naletinye tilwane letikhona letiphila khona elwandle. So tintfo leti kanjalo lo mthetho welwandle lo udibukile. Kuyevakala ukuthi ilive laKaNgwane alisilo limember noma ke ilunga le-International Maritime Organization, i-IMO, kodwa selichubekile ilive laKaNgwane lavula inkampani levumela ukuthi kusetshenziswe iflag yelive kuhambisa imikhumbi ithile la emhlabeni. Kwanyalo nasithi siyaphenya sikhanza ukuthi in11 imikhumbi so far lembimbako la emhlabeni elwandle ihambisa emagoods lathide ngeflag yaKaNgwane. Umbuto lomkhulu ke uthi malini live leliyakhako ngale business leni leranishwa ngu-Eswatini Maritime Affairs and Development, ngoba le nkampani sebenzisa umjeka welive uhamba lama routes la. Umbuto lo lokufuna sitibute wona, malini lo wakhiwako uya kubani futhi lo accountable kuphi? Kwesibili lo sekubonakele eMaswati ukuthi mithathu yale mikhumbi lena lebhaliswe ngile nkampani le ibonakele ukuthi imikhumbi le under ema-sanctions aseMelika, imikhumbi yaseSyria le shushumbisa tintfo letiphuma lapha even lase-Ukraine le lathathwa yiRussia lokuthiwa iCrimea. Kuthiwa ke le mikhumbi lemithathu le ilayisha timpahla dzide tisuse lapho ikakhulu igrain naletinye tintfo letingatiwa, ihambe nato ke iye lapho iya khona, kodwa ihamba imbetse ibheji yelive laKaNgwane ibhaliwe lapha ukuthi ngumkhumbi igama layo ngiSandien for example, ibhaliswe Mbabane, sho njalo. Uyatibuta ukuthi njengoba thine site lwandle site ema-ports, sikwenda njani ngokuthi sihambe sicale ibhizinisi lenjengalena singakatifaki tonke letintfo leti-institutional, lama-institutional arrangements lafanele abe khona ukuze lento isebente ngendlela lekhanyako nalefanele. Ngoba lokuthi side lwandle akusivimbeli ukuthi singalusebenzisa lwandle. Ningive kahle Maswati, le business ekuhambisa tinto emhlabeni live laKaNgwane lingayisebenzisa njengalamanye nje emafu. Sinalo ilungelo lekwenda lo noma sithi access to the sea, kodwa funa sikwende ngendlela lesemthethweni kuze kuthi imikhumbi lehamba ngephasi kweligama lethu ibe imikhumbi lehlobile. Nyalo imikhumbi sekuvelile ukuthi imikhumbi lemithathu ibanjiwe la ihamba ngeligama laKaNgwane, and nayibukwa le mikhumbi they are part of what is called the dark fleet. Lo shothi imikhumbi lesolisako, imikhumbi lekhanya ukuthi iphula imithetho yetekuhambisa netekutfutha elwandle emhlabeni. Kuphi ke lokhu Maswati, ngoba uma ngabe njenyalo sesitawucala kuhambisa imikhumbi lephase ema-sanctions aseMelika, kusho ukuthi nathi phela sesifuna kusanctionwa ngiyo iMelika. Siyeva ukuthi ngaFebruary kulomnyaka wona lesikuwo le department le responsible for maritime affairs khona kaNgwane yabese iyaba deflaga noma ke iyaba deregister lemikhumbi lemithathu. But that's not the point. The point is sicalelani i-enterprise lenkhulu lengangale in the dark and singakenti ema-membership lokhuzana ema-membership applications kulama bodies lafanele emhlaba wonke lafanele ukuthi entiwe njengalabo International Maritime Organization and others. Nathi nje lapha ekhaya ngikhumbula ukuthi sinayo i-department le-fully fledged le-train abantu labasebenza elwandle maritime security, kunema-pirates elwandle nato tonke lento le, kunema-terrorists. There are just a lot
a whole range of things to look at when you consider the business navigating the seas and the oceans. So why are we doing this thina Silvela Kangwane? So sitayibuka ke even more lenzaba lena eSwatini Maritime Affairs, sithole lokuthi bobani labo director balenkampani and sizame ukuthola bakha malini, so that sitobuya sinibikele la mangabe siyithola leyo information Maswati. Kodwa nje lokumtsoka lokukhulu okuvelako la ukuthi nakhona la ngilesinye iskandale kufanele sisiphaphame kuso silive. Ngikhulumile evikini leliphelile kwaba nemkhumbi la kuthiwa Iswazi Maiden, labanye bathi Iswazima, but Iswazi Maiden. Lo mkhumbi lo walahleka namhla naloku awatiwa siwashonaphi. Live lonke, whole country gets a ship lost and nobody cares, nobody knows, and nobody's even interested in finding out what happened to that ship. And then you call us a country. You call us a country. Sesifike emaphethelweni ke Maswati akithi ale nkulumo yanamuhla lebesinethulela yona, sethembe ukuthi tonke leti ihloko lesitikhulumisile tivakele kini emakhaya nabe akukavakali uyawusibhalela khona lapha emakhasini. Ngiyawukunotha lokho bese evikini lelitako ngiyazama ukuthi ngikuphendvule. Ngiyayiwabuka ema-comments eni lapha Maswati, so mabe kunetinto le ngibuya la ngingadiphendvuli kusho ukuthi tsuke tingakabuki. Kodwa mawubutile lapha emakhasini akaSwazi the News ngiyazama ukuthi ngikufunele imphendvulo talo mbuto wakho. Siyaligoqoda ke lihlelo silibeka lapho namhla, sethembe ngiyawuba neliviki lelihle lisasukuma phasi Maswati akithi. Siyanithanda nonke emakhaya. Ngingivelaphi ngwakamamba, the Black Mamba, the original Black Mamba from Esithobelweni. Sesikhathi ke manje sesishaye silibeke la lihlelo i-Visionary Perspectives eSwatini. Sethembe ukuthi utawuphindze uhlale nathi evikini lelitako. Sithi ke nasiphetha lo lihlelo sithi the struggle never sleeps, the struggle continues, a luta continua. Nilale kahle Maswati akithi emakhaya, siyabonga.